Wow. Guys, ano to? English or Tagalog, okay lang. Ano yan? Wait lang. English? Yes, English ang hula. English ang sagot. Ayan, si Zen. English ang... hammer? Ah. Hammer, wow, congrats! Bean! Uy, wag yan ang Na si Bean. Opo. 1 point na si Bean. Ay, Hammer. may nakahula. Ano yung next? Tattoo yun, tattoo. Tattoo.